Кәнники кәмге саха киіне индустрията балысқанлық сайдан ер. Аңардас бұйыл саха режиссердара онча киінені тахардылар. Ол көрдік жылур масреслинг, вертолет, лаукут, оннан юргуғын, бүгін бұлыр, онна датын жон бейребелін ұлбыт киінелер тағыстылар. Ол көрдік бұл сыл бітердері өс сахандық киінелері көреребіп бітей. Сарсын сетінде 10 күнігер Дмитрий Давыдов 5 лета ден киінеті тақсары тұрар. Билергит курдук Дмитрий андай дуга феномен якутского кино ден өйдөбілі сақпыт режиссернан болар. Арай бұ кейнеті Дмитрий ұрыққу кейнергер марыңнава тәбіт. Ол курдук кейне фолк комедия ден оғылуыд. Режиссер бәті әтірінен бұ кейне көрәтчіні кығалғаға кығарайбат. Бігі дағаны трейлерден көрбіп бітінен көрәтчі чепчікеті қылынан әп бұ кейнені. Ол курдук кейне әлбәқ фантазийны түгеннердәқ, дәребіне олаға көстер, бір жікті түгенеменіні бар. Ол барта кинене олыс интересне оңорор. Тут, наверное, нет таких символов для того, чтобы зритель там задумался о жизни. Это фильм, в котором зритель окунется, наверное, в свои какие-то детские воспоминания, возможно, фантазии в летние. И главная задача фильма, конечно, это чтобы зритель забылся о каких-то проблемах на 2 часа и посмотрел просто интересную историю. Ол курдук бу кине Амма Продакшн бөлөгөн проектинен холдубут. Саха Сирен культуратын министерствета Кинопрайм оны синет сахабут өйбүллеринен таксыбыт. Иккис кине бит Степан Бурнашов биге кыгымбыттен социальный драмата болар. Кине улахан экранга хесетинни хүрбөтүөт күнүгөр таксактак. Кыгымбыт социальный драма болар, олокко үгүстүк көстөр кыгалгалары оюлур. Ол курдук же кергенге болар ырахан ситуациялар көстөллөр, кергеннилер араксыыларын темата тарыллар. Режиссер эппитинен кинени экстремально тымны кемге охулбуттар. Тохуттар тымны, онна тыйыс сыган бу кинага кеккелеhe тураллар. Однозначно бир толкуйдах таккаллар ден бир сыга дегенин окурдук кинени bu oңорго хас бирди көрөчү бәтә туспа көрүләк болыргар үләрәс биппет. Саңа жыл бырахан деген көрсөтү биктеригер хиджамыт биһиги Любовь Борисова не хороните меня без Ивана ден кинетин көрөкпүт. Бу кине сакалы ата керени көрбүттен болар. Жиң олоққа болбут дебелтеттен сеттерен режиссер устуут кинете болар. Манна сахаттан бастакы идетибил художник Иван Попов, он литургической утуюннан ылжар Степан Берсиков догордохулара оюланар. Опять уснул? Да. Той дахпына ием көрөрөтө. Ким dedi? Литургический сон. Baba, liturgический de. Режиссерга бу кинени устар идея өссө 10 сыллаты килбитебит. Кени интернетке олос интерехиней историяны аган баран ону кеңейгага тахарар багатынан кинети устуутебит. Кинаат устуспа эйгелех жан догордохулара бэйбэйлерин өйөһүүлери көстөр. Художник Попов оччотогу устуут картыналара кем керехете болан халлактара. Бу кине бөлүмнени дөлөтө съемкада камер улус интерехиндик аспекты. Материаллы касыга жамын германский каталогтен музейдер тахарбет книгелер бар. Материальная духовная культура народов Якутии музеев мира деп. Ону касыга жамын илинке бихер буту. Бар Иван Попов иппыты болген серен качкалар касыган кыжык кине иппытебит. Олин эми бете кыра критик удук үйөрханы. Ити курдук бу ата талабыт кинелер битин көрөчүлөр өйөктөрө ден эренебит. 2-нче хүрбе кисылга таксар премьералары бары-баран көрө кайын саха кинетин өйө кайын. Кине бзорун улус медиа редакция таңырды биги берилер битин көтүппекке көрөр болум.